Mobisa madisia ni mambesi ukunikili kuthiana kiko kimwe itina masi umulinge mumanywa wa grade 2 kuma skulu no musingi wa witu ikutha Kitui South kwithi watiwe ni thayo kuma na nanzia itekweleka itunake kuma skulu kendo kila kititasi na makulyo mate na usongeo masi wetu kwitha kavinane ka kuma skulu na wima wake wa mwema isengani chao kitha kisukumie kiku chake Onesmus Chalo na Mauvo. Afisa makwiko kunikili madisi kuma kilini mbunge cha Kitui cha Idiono wameendelea kwiko kunikili kuthiana kiku cha kana kamwe ka skulu na kanane kama manywa ka grade ya keli kuma skulu wa musingi wa witu la kivalone cha Kiangu sub county ne kutha Kitui cha Idiono mumanywa o kwa isieta masimulinga na tuni dhai wake umete skulu kwanzita kueleka pala musi wako kuweta kana mwana wa ayuma musi anayimuima na imendo kunikili uwe kwa mamanya umu wake kucha mwana wono lama nosi elelo ni ati uni dhai wake amina kumaluka skulu tuinena na sima kini maweta kana menda muvewa wiko kunikili wadisi wiko kunikili muyanu wa kuthiana kiku cha mwana womu sikalikile ndena ake choko na mwana wakwa na kila choko na mu ya nesa na mu ma ta na mutwa school na mkwatililia mwalimu sebi gata ake ndana nusu uwo mwana wakwa nina mwiti wewe mwana wakwa ne mwima ndane na bana na njuma nake banda nambia ningwalyo ni mutwe kana ningwalyo niko nineke kwitwa mwana na yo moto balona balukite mwana we no na nganganya yabake na ndinakuno simu legana kana nganganya kana wa kompyuta ala mimi bala nyenye wa mumanyo kuweta kana ane muima mbanya adi skulu na kiku chake ni ukuna munene kwa musi iweta kana mwana unwe ewe kwa tio dayoni wake nanyo nina kitia mwana balukite na ndinota mwana wakwa nina ngangana nake baka nina mutu balani ibile bone noze one polisi ela andwa mpaka level 4 tondu niendene nina tele mile banota mwana wakwa balo balukite na ngangana na jana mo rata ali nando bana ndaevo ye na sindwa kala na sindwa na dina muyande balani na dele ngali abolisi le ya rosi ku ya kwa baka hospitali tandikivya na chele kwa ta nengele matakitali mwa mumanyo komete nyumbani ya kusovya mia kwa hospitali wa Motomo level 4 wala weteleta kwa dhinzi na kana ko manyike umwa kiku chake ta maana moja na hivyo neno yu moja ili vote blingo mvomo tongo TV kumekoda neto Onesmus Chalo.